Machigni kendo nyakora mgajwa ngateri nyaka e pautuke en morgi ilone Abraham Lunalo ma obedo jaloch ma siling salufu 500 bang' goyo punda kokale kambi mar shabiki.com e piem mar Kaende Jackpot. Lunalo mawuok e kardak ma Kangemi County ma Nairobi noyudo duoko makare 11 kuom tuke 13 mano oketo e Kaende Jackpot. Kano weseche mano oyudo mich mare, Abraham Lunalo nowacho ni omenda ne biro konye chulo omenda mar school fees kaen kod geno mar chwalo sombe mbaleny ma Technical University of Kenya. Kaende Jackpot koro mi thuolo mar keto tuke 13 mano gi siling sa 50 kende. Kwa majina ni Abraham Lunalo from Kakamega County, Likuyani constituency, Abongita village. Mimi ndio winner wa this week Kaende Jackpot. Nimefurahia sana. Nimecheza kuanzia last year mwezi wa 7. Nimekuwa nikicheza single bet, nikiwin mara moja, but since this year January ndio nimeanza kujaribu jackpot na ija disappoint this time. Abraham Lunalo ndiye mshindi wetu wa pili wa Kaende Jackpot. Inakuonyesha kwamba hii ni jackpot ambayo inaenda kila wiki. Tuma neno KGP kwa 29063 kwa kutumia shilingi 50 tu, na si lazima upate game zote. Yule ambaye atakuwa amepata nyingi zaidi ndio tutakuwa tunamzawadia. Abraham amepata games 11 out of 13 na ndiye mshindi wetu wa nusu milioni hii wiki. Unangoja nini? Tena.